Zdravo prailalen, mir tu mengi. Prailalen po angle ko ja vervideo, kjergem lafi bashi mangipe, kozomi važno te sikava mangipe mashkaramende. Avdje mangavate kirahari lafi bashi yek tema, soj povrzi mi mangipaja. Mangavate kira lafi hari bashi oprostuvanje, te oprosti nenekaske, koji so kirja nešto protiv tuke ili koji dukha gjatut. Kadi kaki Biblije soske važno o oprostuvanje, sardi kjola o oprostuvanje, sarte oprostina, hem sote kira od kako oprostingem nekaske. Ajde te prava i Biblija te dikahari, soj si pišimo baši oprostuvanje. Tu men najverjatno džanene i molitva Isuseskiri, oče naš, neli, kaj so o Isus dela men primer, sarte moli namene devleski. Dali primetingem sova kirela kijakaja molitva. Te čiti nako mate šofto glava, dešu dujto stiho. O Isus va kirja, ki molitva, hem oprosti na menge, amare borđija. Sarso hem amen oprosti naja, amare borđ lijenge. Znači, ki molitva rodeja proška taro devel, hem va kireja deke tu isto oprosti neja e javerenge. Ama pazine, nakirala pe lafija kate baši pare, nego baši grevo, tu rodeja proška baši te grevija. Hem vakireja anglako devel, deke tu isto kao prosti neokolenge koji grešinge protiv tute. Ako na ripi hari ko dešu štarto hem dešu panšto stiho, o Isus vakirala menge kozomi važno te oprosti na okolenge koji grešinge protiv amenge. Te čiti na. Soske ako tu men oprosti nene emanušenge olengere prestapja, tumaro nebesno dat kao oprosti nel hem tumare. Ako tu men na oprosti nene emanušenge olengere prestapja, ni tumaro dat naete oprosti nel tumare. Prailalen ako amen na oprosti nae e javerenge, o devel naete oprosti nel amenge. O lafi prestap znači nele nešto so kirgja nekoj protiv tute. Buti ozbiljno, akava prailalen. Morate siklovate oprosti na. Ako tu nam angijete oprosti ne, tu čigjantu ki but opasno situacija. Ajde aka na te dika ko kolosjajna. Aka te odevel preku o apostol Pavle zapovedinela menge te oprosti na. Ajde te čiti na. Trpinen tu men jek javereja, hem oprostinen tu menge jek javereske. Ako nekoj si sorovela pe protiv nekaste, sarso hem o gospodari oprostingja tu menge, a gjar oprostinen tu menda. Aka te isi amen isto tema, sarso oprostingja menge o devel, isto amen morate oprostina e javerenge. Bez razlike da li rodena tutar proška ili na, bez razlike da li o javer priznaje nela pogrevo ili pi greška ili na, morate oprosti napravljalen. Dobro, sardi kjola akva oprostuvanje. Prvo na prvo isi šužo primeri taro Stefan. Ako seti nenatumen, kjer jem lestar lafi po angle, neli o sveti duh tengjale mudrost, hem odgovor okolenge so protivi nenapesine. Ama ko krajo mudar gele. Džiko te mudarenele sine, diken akavako dela apostolski, diken soulo. Te čiti na makedonski. Togaš padna na kolena i izvika so silen glas. Gospodi, ne zema im go ova za grev. I koga go reče to, zaspa. Znači oprosti nelelenge džiko te ola mudarenele. Rodela odevel te na računi nelakava so kirenelenge sar grevo. Neli odevel te oprosti nelenge mangela. Dobro, prailalen so znači nela te oprosti na nekaske. So znači nela potočno odava. I si je bud šužo stiho ko prvo Korintjajna dešu trito glava.
ако сетиненето мен читингем харитари јака глава кога кергем лафи баши мангипе. А кате пишинела, љубовта не држи сметка за зло. Значи, о мангипе најкерела сметка е била чипаске. Ако некој кергјат нешто против туте, ту најкереја сметка баш јадава, бистреја дава, на нету ки го дивише со кергјадава мануш. На киреја лафи више баш јадава со кергја. Ака направилен, адава назначи нела дека амен согласи наемен адале со кергјао јавер. Нава кираја дека са окетано, дека на не била чо, него најкиреја ада ја холи, на немен више ништо против лесте. На мангај не сартира на леске, исто сар со кергјаов, амен шај слободно те сикава мангипе леске. На мисли највише баш јадава со кергја. А мен сием фактички слободна, соске ако ту на опрости неја некаске, ту сијан цар робо баш јадава. Зароби нела ту. Добро, си панда јек прашање прајладен. Козом пути морате опростина? Или козом пути те требелате опростина? Пример со, ако некој керелот нешто дуи, трин, штар пути, опрости не е леске, ама палем кереле исто. Ајде ти дика ко Матеј, сова керело Исус, ко Матеј дешовтото глава. Тогаш о Петар, ало леске, хемва кирѓа леске, Господар, кобор пути те опростинав ме пралеске, кој греши нела против манде. Джику ефта пути ли? О Исус ва кирѓа леске, нава кирава туке джику ефта пути, него джику ефта врдеш пути по ефта. Значи те опрости на леске, ефта врдеш пути по ефта. Ма ангелите ва кирала кате дека на не граница, на генеја козом пути кирѓа нешто. Само опрости неја. Добро, прајлален панда јек стихо, те дика баши опростување, ко Матеј панчто глава кана, ајде те читина. Хемагјар, ако принеси нејет лодари ко олтари, хем спомни неја одори дека то прал и силе нешто против туке. Мукле одорит лодари, англо олтари, хем джа прво смиринту те пралеа, па тога шава, хем принесин лодари. Значи, ко пура не времја, нели, анге жртве, ко олтари, те денадава девлеске, сардари. Ама бут интересно, шај на нету ништо против некаске, ама джа не е дека ов исиле нешто против туке. У Исус вакирала кате дека кја савки ситуација, ме требела те джав лесте, те смири намен, чак прете дав ми жртва девлеске. Ме требела те кирав са со шајте кирав, за да те смири намен. Ако джа не е дека ту грешингјан ко нешто, морето ове спремно те вакире слободно извини, ме грешингјум, опростин манге. Джанава ака направилен дека ки романи култура бут паројадова, ама агјар мангело одевел. Ако овна мангела, пример, оманушна мангела те смири нелпе, а давај веќе јавер, ама ту кергјана дава со требела туте кире. Па ака на тлој само те мангеле, хем те моли не ту пашилески. Ака направилен, бути важно те хајлова дека акава опростување со мангело девел, на не само нешто со морете кира е праленцар ки црква, или амаре амаленцар, или е комшиенцар, мора најпрво те опрости на кере, кералдан почминала. Ако ту на практикуј неа опростување кере, наштича че те опрости не никаске нигде. То кер, те ромнаја или ромеја, ако си јан ромни, те чавенцар, те дадеја, те дајаја, а давај сар јек школа, кај со одевел мангела туте сиклуве мангипе хем опростување. Джабе туки, ако ту мангете сикаветут сар побожна мануша авријал ки црква, пример, коба ги опрости неја, мангеја, бушукарсијан, ама ти ромни,
те чаве джанена сабо манушсиан, дека насјанчачеа герсовски на опростинеа кере, насикавеа мангипе кере опралален. Ака на саршај те опростина некаске кој стварно дука гјату. Ака на морате признајна дека амен, слабо мануша со сием, нашти коркурите опростина никаске. Ама кој живинела ки аменде, ако сиеме Христоскере? Оја, о Свети Дух. Обшајте кирала мен те опрости на цело срцеја. Значи со те кира, мора прво те кира јек одлука. Мора те одлучи не, те реши не. Ва киреја андрал, оја, чанава дека одевел мангела ме те опростинав. Сар со ов манге опростин гја. Мека кирафадава, соске мангава те овав послушно. Ака на морате роде помош таро девел, кава кире девла, поможинма, те опростинав акале манушеске, ле мандаракава дук сој симан, или и холи сој симан. Хем ов ка поможинелту. Ма бистребашо Стефан, нели диклем, со шајо Свети Дух те кирела менде. Ола мударенеле баренцар, а ов опростинеле ленге, хем молинеле пеленге. Ту само морате решине, оја, мека опростинав, а оддевел после ка поможинелту. А понекогаш оддевел мангеле ту те джако одава мануш, те киреле лафи. Нас само ко срце те опростинелески. Јака на роде мудро старо девел, ка водинел тут. Шај тут требела те джа, те вакире јавереске опростин манге, ме грешингјум. А со пример и си случке, коте со некој дукагјатут буд хор, ама адава мануш веки муло. Сепак морате опростинелеске, англако девел. Ки молитва, каде адава дук сој ситу, е девлеске, кавакире девла, опростинавалеске. Наикирава више адава товари. Дава адава туке девла. Добро прадале. Ко крајо, со те кира, од како веќе опростингем некаски. Прво, те джане, прајлален, дека обенг, ка мангел те искуши нелтумен. Ка подсети нелтут, баши о мануш, со киргја, ка гури нелтут, палем те хољане, или те размисли не баши адава. Ама тука спротивстави нетут леа, ка вакире на, од Дух Свети живинела манде, ме опростингјумлеске готово. Дујто, сарте понаши наме надале манушеа, кој киргја нешто против туте. Ака те требела те роде мудро старо девел, са со вакиргем ко ја верведио. И си разна ситуација. Амен најкираe сметка башија дава со киргјао мануш, нели? Амен би страја дава, ама, ако девел си кавела мен дека о мануш тано панда опасно, на мангеле те промени нелпе, пример, мора хари това джангавде. Пример аканат, ту опростингјанлеске баши нешто, а овака на мангеле те кувел туте ко кер те живи нелтуја, ама дикеа дека панда кирела неваляшна букја, дека ково буд лошно влијание, упраки ти фамилија. Шај одевел те вакирел туке, кјака е ситуација, те наприминеле ко кер. Пример акана. Најважно е прајлален, те роде, мудро старо девел ко са, хем секогаш тове спремно те манге, те опростине, хем те шунее девле, со хем те вакирел туке. Одевел нека поможинела мен, одевел нека благословинел ту мен саринен прајлален. Амин.